ibyo nimba avuga akavuga gusambana atari umusambana, ibyo biramureba, turi aribita. Nimba avuga kwirinda atakubwira, ibyo biramureba. Nimba avuga imbabazi atasigira, ibyo biramureba. Tukabifate kaho nimba avuze imbabazi koko none umuseho nk'umunyema k'Imana y'inyembabazi. No. Topic y'urukundo warayumvise, gusa ikintu cyishe ubuzima bwacu ni negligence. Negligence irumvikana? Kuneglija ni iki mu Kinyarwanda? Kubica amazi. Voilà, terme y'uyu munsi, kubica amazi. Kutabyitaho. Kuko ibintu byose iyo umuntu ashaka kubona amavuta y'Imana, nigezeyo kubivuga turi kumwe na Gatore, sinzigene nabyibutse, hari umuntu wabituganirije Nairobi, iryo joro naraye nabi. Mbonye yararirimbye ngo abagabo bararutanwa, narabibonye. Usibye uriya mugabo wo mu ijuru turuta nyine twese azavuga ngo mubeho tukabaho, muhinduke uko yoshaka ko duhinduka niko twohinduka, kuko ngo agira ijambo rifite ubushobozi bwo gukora icyo avuze kikaba. Ariko no mu twese uko turarutanwa, kandi turutanwa iki? Turuzi aka kantu wera bakata iki kimeze nka watermelon kiraha. Yesu yarafashe gutya watermelon kiraha cyangwa igihaza itereka. Iki kintu kirakomeye cyane. Ikombe TV. Eka dukomere Imana yacu. Amen. Turashimira Imana, tugiriye neza cyane, duhaye umugisha, tukaba turi aha hantu. Amen. Ahantu ni heza cyane. Ahantu ni heza, hagira izina. Icyo kintu nakivuze kenshi, ko ahantu hagira izina, kandi izina ni ikintu gikomeye. Izina ry'ikintu, izina ry'umuntu, izina ry'ahantu. Iyo umuntu akubwiye ngo ndi umuhungu wa, tuvuge, wa nyakubahwa mukuru w'igihugu, swate w'u Rwanda cyangwa wo muri Kenya cyangwa i Bugande cyangwa wo muri Congo cyangwa wo muri Amerika, iryo gusa umwana w'umukuru, iryo zina aho hantu. Kera umvishe ko atandukanye n'umwana w'umukuru w'isibo. Abantu bakivuga ati njyewe ndi umwana w'umukuru w'igihugu, abantu be bivuga ngo njyewe ndi umwana w'umukuru anyumba kumi. Nicyo nashaka ko mutekereza, uko mutekereje niko nashaka ko mutekereza. Hari ikintu kivugwa abantu ntibumve, bashaka ikindi kintu kugira ngo abantu bumve. Amen. Iyo bakubwiye ngo aha hantu hararuta ahandi, ntushobora kuba wakumvisha ahantu. Ariko umuntu avuze ngo utandukanye ahantu, izina ry'aha hantu tuba Imana yaduhaye, hararuta muri banki,
hararuta izindi ntebe zose zicarwaho mu isi, kubera ko izina rya nyiraho. Amen. Abako ko murumva ari ya quartier inyuma, urakoze cyane. Izina nyira ahantu yitwa ndi, twomuzana ku meza ya komparezo, tukamukompara nande, tukamukompara se na papa, tukamukompara se na se wa Disimasi, tukamukompara se na se wa Byicaza, tukamukompara na se wa Gatore w'Ikibungo. Izina muzamutinya izina. Iyo tuvuze ngo aha muzamubwira ngo ni kwande, ni kwa se wande, ahantu ni kwa se wande, kwa se wa Yesu. None kurumva nkunda indirimbo ivuga ngo kwa neema kubwa, kwa neema kubwa, oya muvuga mwausimbutse, kwa neema kubwa kabisa, siko abanza, kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa, na kwa neema kubwa zaidi tupata kumutumikia. Bavandimwe bacu kandi abana bacu, barumuna bacu, tuzogira ibitekerezo byagutse. Aho tugeze ahantu nta kintu namwe, nta hantu namwe twakombara, so tuhashika gusa tuvuge ngo Mana hari ubuzima. Ya ndirimbo yambonye hari ubuzima. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. Iyi ifi iri mu mazi iba ifite ubuzima. Iyo aha niho hari ubuzima, aha tuba tugeze mu buzima nyabwo. Imana ishimwe yaduhaye, dukomere Imana amashyi. Nuko nyine nta kundi twavuga, gusa Imana izidufasha twongere tuhumve cyane. Cya kabiri, turashimira ubuyobozi bw'itorero mu by'ukuri iki gicaniro ko mwakinguye imiryango, ahantu hagenda haba heza cyane. Hano ndavuga inyubako, navuze harya mbere ya data wa twese, aha kabiri ni ahantu h'inyubako. Nshimira ubuyobozi bw'itorero ko mwakinguriye kino gicaniro, kikaba abantu batoya barumuna bacu bakidagadura bagashimira Imana. Mu by'ukuri bashimire bayobozi, mwarakoze cyane, ndabashimiye. Reka nsabe abanaziri dukomere Imana amashyi cyane rwose. Bashimiye bivuye ku mutima. Ahantu murabizi ko Remera ndagira niyo centre ya Kigali, hararuta kwa Rubangura. Ahantu ni heza cyane, ni heza bikomeye. Kuba rero fagitire yotangwa hano hantu ntabwo ibiremereye, kandi nyine koko harakwiye kubera impamvu. Turabashimiye bayobozi, Imana ibahe umugisha kabisa, mwarakoze. Shimira ubuyobozi bw'abanaziri, sinzi ko nabita kurinje abanaziri barakomeye cyane. Ni amaboko, ibyo tubiziranyeho, ni amaboko akomeye.
nje ni amaboko cyane. Naziri twarabanye, turakorana umurimo, turawuzamura, urakomera, urubakika. Imana inyuze mu banaziri. Ndashimira Imana yabaguye mu rwego rukomeye. Nicyo nkundira Imana, nkunda Imana cyane. Hari ukuntu iyo ukoreye Imana nk'uko mwene data bivuze neza, hari ukuntu Pasiteri Mudaheranwa ndumva ari we wigeze kutubwira iryo jambo. Aratubwira ngo iyo utunze ikintu, icyo ndikigutunge, icyo kintu n'umutako ndikiri ngombwa mu buzima bwawe. Iyo utunze inka ntigutunge uko tacu. Iyo utunze inzu tuyibonemo inyungu, iyo utunze umurima ntugutunge. Iyo utunze amafaranga ntagomba kugutunga. Niko bigenda. Abanaziri kubagira bangiriye umumaro mwinshi, kamvuge nkanje, ariko kandi naje nabagiriye umumaro. Cyongeyeho cyane cyane Imana y'Isiraheli dukorera. Vuga ngo abanaziri, ejo bundi nako nabonye igiterane cyabaye uko cyakozwe, navuga ati abacu baradukomeranye bikomeye. Abanaziri barakomeye, bagize imbaraga, bateye imbere. Narebye gusa ingene ibintu bimeze, ndavuga ati uko niko gukomera kw'abandi. Vuga ngo bakoreye Imana umusozi runaka, bazamura igicaniro, bazamura umurimo, baritanga, batanga amafaranga yabo, amakeya bazanye bakayatanga. Hariya kuri uriya musozi wa Kimironko barakora kabisa. Ariko uyu munsi mu birahari muri Australia ngo afite ubuzima gatozi bw'abanaziri. Vuga ngo muzi ubuzima gatozi, abanaziri bo gutumira ni leta iba yicaye ikemeza ubwo bushobozi. Baba baguhaye ubushobozi bwo gutumira abantu bakava mu bihugu bakaza gusa werekanye tumiwe n'abanaziri, ikashe ya guverinema. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ushitse kuri ambasade ya Australia ukavuga ati ntumiwe n'abanaziri. Abanaziri turabazi cyane, karibu nk'abandi. Ari abantu batazi gutekereza. Wowe kashe y'abanaziri ufite urwandiko rw'abanaziri muri Australia, bakakubwira ati turabazi, twarabahaye gukora, karibu rwose urinde munaziri. Urumva mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Muri Amerika King yarashitse yamambira rwose, barahambira niriya mu gisimenti. Bitangaza kuvuga ngo iyo utunze ikintu ndikigutunge, cya kintu ndikiri ngombwa. Mu by'ukuri ndashimira abanaziri urwego rwiza, gutera imbere, uburyo mu bihugu ikintu gikomeye. Jewe ndabyumva cyane. I Burundi ndashimira Imana ku bwa Yusufu ndamukunda cyane. Yusufu rwose aracyari hano, ariko ko numva ituro muri je ryo guha Yusufu, umva kumuha ituro. Ari abantu uzanumva uko twohura no muha amafaranga, uko dukunda. Hari undi muntu ngira ngo yaragiye mu Kristo muri Kalvari, sinzi uwo muhungu sinkimubona, yari afite umugore hanze muri Amerika, simemwibuka izina, yari ifite isura gusa.
hari umunsi nigishije hejuru y'amafaranga maze uko duhuye akampa arambwira ngo wanyigisha amafaranga anyinjiramo nza nkubona gusa nkabona amafaranga simbe mwibuke nza nibuka isura uko twagaza duhura mu gisimenti yagazamo amafaranga aho duhuriye hose akampa amafaranga icyo kintu navuze ati ifaranga warazumvishe kabisa. Ndashimira Imana cyane. Yusufu ayoboye Naziri mu Burundi ni inshuti nziza n'umwana wagiye tubana umunsi tumurera kugeza uyu munsi n'umugabo karibu cyane. Ndashimira Imana ndangiza kugira ngo mvuge ijambo umwanya muto kubwa ubukwe bwa Etienne. Shimira Imana cyane. Warasenze kabisa. Ari Etienne yarasenze, ari musaidizi wiwe nawe yarasenze. Etienne ni umuntu mwiza cyane. Njyewe turabana karaja mu ijuru ariko nawe urajayo kabisa. Narakwishimiye mu rwego rukomeye. Ndaza kusura urugo rw'abageni. Turashimira Imana yabahuje kandi muri couple nziza kabisa, nziza rwose. Urakoze cyane mwese. Imana ibaho umugisha. Reka dukomere Imana amashyi. Hari umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda abanyakwizera nawe ari? Naje ndabizi ariko hari igihe ntinda kuvuga ijambo mu Kinyarwanda. Isaya ibice 5 umurongo wa mbere. Isaya ibice 5 umurongo wa mbere. Kadusome umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. Ego. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Reka ndirimbe umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu gwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu. Aya birasa naho nubundi okay twagiye atugerageze. Urutoki apana urutoki. Aha. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu gwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, arurimbiramo amabuye. Arurimburamo amabuye. Arutemamo insina. Reka bahe pasiteri hariya amukubitiremo. Reka dusome. Arakoze cyane. Yagerageje hari amagambo asa. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Ego. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yego. Komeza. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize jyewe n'uruzabibu rwanjye. Yego. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Yego. Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, n'iki cyatumye rwera indibu?
noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. icya kabiri kigiye gukurikiraho. icya mbere yaragikoze, komeza. nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda n'insina yishimiraga. yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. urakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. yakoze cyane Gisore, yatubwirije neza cyane rwose. hari ikintu, amateme yose yarashize, twarayabwirijwe yose, ndateme igihaba. twahereye muri Mwanzo tugeza muri Funuo, mu Itangiriro tugeza mu Byahishura. twigishijwe teme y'urukundo, barayisobanura, barayirangiza, bayishyira hariya. twigishwa teme yo gusenga, barayisobanura, bayishyira hariya. twigishwa teme yo kwihangana, irasobanurwa. tuja muri topiki yo kumvira, barayisobanura. tuja muri topiki yo kuramya Imana, irasobanurwa. umuntu woza muri twe akatubwira ngo iri jambo, iyi topiki iransize, ariko nuko ntigeze nyumva, hano uko mbere mbitekereza nuko mbireba, ndawe itopiki yose twarayihawe. iyo gusenga twarayihawe, iyo gutanga ifaranga izi mpuzamahanga dutanga, baruha bakabyita amazina, twarabihawe. turayibwirwa, amatopiki yose ararangiye. ariko ni ukwibaza ngo ese uyu munsi Yesu aje akabaza ati se impamvu iki kintu utagikora nk'uko gikwiye, nibwo bwa mbere cyumvishe, ubu wosubiza iki? cyangwa njyewe nosubiza iki? nibwo bwa mbere numvishe gusenga, navuga ngo yaye, nibwo bwa mbere numvishe icyacumi, iryo jambo riransize. nibwo bwa mbere wumvishe kwiyiriza, impamvu utiyiriza ni uko utari ubizi. kera ukuntu ishyira ku ruhande, hari ikintu kimwe cyateye kandi kirafata, kandi icyo kintu cyafashe vuba, cyitwa ni nkaho ni ubuntu. amavuta y'Imana ntabwo ari ubuntu. ubuntu ni ukubabarirwa ibyaha. twababariwe kubw'ubuntu, kwizera ni ubuntu. ariko urugendo rugana mu ijuru, Bibiliya iravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana 11:12 muri Matayo, 11:12 muri Matayo, uhereye mu gihe cya Yohana ukageza none, ubwami bwo mu ijuru bugira gute? buraharanirwa, buratwaranirwa. ntacyo ukora kugira ngo wemerwe n'Imana, wo kwizera. wamara kwizera ukabirekera gutyo ngo warizeye, hari amabwiriza, hari ijambo Uduma yigeze kutubwira, ndaryumva cyane. mu buntu, iyo winjiye mu buntu haba amategeko. mu buntu umuntu nakubwira ngo kwa Yesu ni mu buntu, yego, kwinjira ni ubuntu, ariko iyo umaze kugeramo haba amabwiriza n'amategeko. iyo
iyo umaze kwinjira mu buntu bwa Kristo haba amabwiriza n'amategeko. Umuntu wese uyakoreyemo yaravuze ngo mu byakozwe n'intumwa, Petero umunsi yasanze Koroneliyo aravuga ijambo ngo yuzura umwuka wera, aravuga ngo menye yuko Imana itarobanura ku butoni, irobanura kabisa ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha akagira gute, agakora ibyo gukiranuka. Haba hari ibintu uyubaha agakora ibyo gukiranuka. Kubera icyo rero bana bacu, umwaka urashize dore uwundi urataje, umugani wagwiyereka. Hari akaririmbo yashizeho, dore umwaka urashize n'undi urataje. Bana bacu, dore umwaka urashize, dufite itariki zingahe uyu munsi? Zibiri z'umwaka, ubu tutangiye kuwinjiramo. Hari ijambo kozi Imana yavuze gisore, iyo twinjiye mu mwaka uzuyifata nk'igitabo kitanditseho, uhawe agenda n'ikaramu, ibyo ushaka muri agenda n'ibyo ugiye kwandikamo. Ni agenda iri vierge, ihereye ku rupapuro rwa mbere, urupapuro rwa mbere ukageza ku rupapuro rwa mbere. Ufite ikaramu, icyo ushaka kwandika nicyo uri bwandike. Agenda ni umwaka wose, itariki ya mbere cyangwa itariki ya kabiri twinjiyemo, igitondo cy'umwaka uzoje kugeza mu mugoroba w'umwaka uvuga ngo nawe wenyine. Erega mbere yuko mwarimu aguha amanota niho ubanza kuyiga, kuko barigishijwe. None bo mbaza ngo rimwe kongeraho rimwe, mbere yuko mwarimu ambwira ngo turebye, kera mba namaze kumenya ko iki nakimenya rwose, nta mpamvu yacu. Hariya tuye twiga teoloji, ntabwo ari bikomeye kubera ko twebwe ko turiga ibintu n'ubundi duhoramo, hari ibintu. Ariko iyo baduha nk'ikizamini, navuga ngo bakambaza nka Daniyeli, bakambaza nka Zaburi, bakambaza nk'ibi n'ibi, bakambaza, hari ibintu batubaza amafata 30 kuri 30. Kera mwarimu azajya gushyiraho trebye, nukuvuga ngo atayishizeho no kwibaza ngo uyu mwarimu aranyanga yandenganyije. Kubera hari abantu baje kubaza amanota, ni iki ndagitsinda ndakizi na cyane kiri ndabizi neza. Ikimana rero muri ubu bwami bw'Imana aho butangarije kandi ibintu Yesu yarabyoroheje, arorosha, arasubira arorosha, arabifata, arabinomba, abikubita mu inani irusha ikiko, arabinomba nka kurya bazanombera ibirayi by'abana bakabishiramo umwita bikama bibigikoma, yarangiza umwana burya akamira. Ni ibintu Yesu yanombye, arabinomba, arabihonyora bibigikoma, nta kintu kiba. Kubera iki nta kintu kiba? Muri Bibiliya, muri uru rugendo niho baza baguha ikibazo bakaguha n'igisubizo, bakakubwira ngo wowe andika. Umuntu bomuha ikibazo bakamuha n'igisubizo, question na réponse, umuntu akamafata zero. Uri umuntu umeze gute? Mu bakristo bonyine nibo bantu baza bahabwa question bakakuha réponse. Andi bonyine mu bakristo bonyine ni umuntu azaza akakwigisha ijambo ry'Imana rikakubwira hejuru y'icyacumi, ukabona umuntu wahagaze muri ayo mahame akagitanga izi kubwira
umugisha wacu, izi kubwira kugitanga, ikakubwira n'umugisha wacu, hanyuma ikakubwira ngo wowe bikoreremo, hanyuma Imana ikaguha n'akazi. Urumva, yakubwiye yaguhaye akazi, kakwigisha ingene bazagitanga, kakwigisha n'umugisha wacu, we bakakubwira gusa ngo wowe uratanga iki, kandi cyatumize nangana kikama kinanira. Question na réponse inaniranye. Icyo mvuga ni iki? Bakristo bavandimwe, ndabasaba cyane mwebwe abana bato, ko ndareba gutya mwese umuntu wenda twonganamo ni Pastor Jacques, Reverend w'itorero, dushobora kuba twongana, ko ndakeka kandi tworutana ni bene ku mwaka bazabyita kubonera izuba. Ariko mwese uko mbona habe na mama Pastor hari, ndabona twomuruta, ashobora kuba arashatse kera bakiri abana, ariko guhera kuri Pastor Mboniga ugakomeza keretse mwese muhuje imyaka niho mwanduta. Ariko umwaka burya ko mwese muri bato twatangiye gusirimba, ndagira ngo hamwe ataravuga ikintu. Rero numva umutima wanje noba, kuko ndaco mutumvise. Topic y'urukundo warayumvise, gusa ikintu cyishe ubuzima bwacu ni negligence. Negligence irumvikana, kunegrija ni kimwe Kinyarwanda, kubica amazi. Voilà terme y'uyu munsi, kubica amazi, kutabyitaho. Kuko ibintu byose iyo umuntu ashaka kubona amavuta y'Imana, nigeze yo kubivuga turi kumwe na Gatore, sinzigene nabyibutse, hari umuntu wabituganirije Nairobi, iryo joro naraye nabi. Mbonye yararirimbye ngo abagabo bararutanwa, narabibonye. Usibye uriya mugabo wo mu ijuru turuta nyine twese, azavuga ngo mubeho tukabaho, muhinduke uko yoshaka ko duhinduka niko twohinduka, kuko ngo agira ijambo rifite ubushobozi bwo gukora icyo avuze kikaba. Ariko no mu twese uko turarutanwa, kandi turutanwa iki? Turuzi aka kantu wera bakata iki kimeze nka watermelon kiraha. Yesu yarafashe gutya watermelon kiraha cyangwa igihaza itereka. Iki kintu kirakomeye cyane. Iki wera iki gihaza Yesu yafashe yamazana abumba kino, warangiza afata ikintu kingana nk'uko aterekaho. Aha hantu niho haba ibintu byose. Ariko narahimvi, ariko ahantu narahumvishe bacu mu mutwe, muzamubona abazungu ndabakunda cyane, kandi nzoruha mbageremwo mbane nabo. Kandi ikintu cyambere inza ndeba nkareba uburyo batekereza. Muzi nta mwana mbemo nta, twese turabazi. Oyaba uriya ni mukuru, ugafata umwana w'umwaka wiga kudebagura cyangwa w'amezi nk'atanu, ukamufata ukamujyana wa Bush muramuzi, perezida wahoze ari perezida wa Amerika, ukamufata ukamujyana nk'ahantu twabaga iwacu ku Kabara ruguru, ukamubwira hari agashuri twigaga kitwa Aochi n'Akababembe karaho,
umwana wa Bush wahoze ari perezida wa Amerika cyangwa w'uyu munsi, ukamufata ukamubwira ngo uzigishwa n'aba bantu usanze hano, abanyendo cyangwa ababembe, abo donc azigira ikintu cyitwa gufata ijambo ukarishira mu mitego mu bwonko. Cyangwa ugafata nk'umwana wiyo aho twabaga ku kabara iriya, ukamufata ukamutwara neza w'umwaka utaramenya ngo uyu ni papa uyu ni mama, ukamutwara ukamujana mu ishuri ya Apotre Gitwaza atubwiye y'abana b'abayuda, ikigo cy'abana b'abayuda kiba muri Amerika, abanyisiraheli gusa, kubera ngingene ba ubwonko bwabo uza wijira nibo bazakora izi telefone, bazakora WhatsApp, twebwe twamatwirirwa gusa tureba naho bo bazi ikintu boterera ku isi yose igatekereza igakurikira. Utekereze nk'umuntu wakoze WhatsApp, utekereze nk'umuntu watekereje WhatsApp, naho umuntu udashobora no gutekereza ijambo bwiwe ngo iki kintu kigufitiye umumaro, dore iki kintu kigufi isi uhabwe ubigitangaza ushaka basasa amatapi ukamubwira uko, kubera iki umuntu wa mbere wamureze ukamwaye ibere umuntu wamureze yabanye na papa inamwe ngo to wiruke wagira ujya uko niko tumeze abantu batureze, abantu babatwe, abantu ko twabaye ubuzima bw'ibisirimba akikinjira muri iki Watermelon bakadushize. Yaba mwari muzi ubutunzi bwitwa gutekereza, twobayeho neza kabisa, twobayeho neza mwaba n'abakobwa, twobayeho neza kabisa. Hanyuma naringiye kubabwira umuhungu watubwiye uwo munsi naraye nawe kabisa, yarezwe n'umukozi w'Imana ruguru muri Kongo, aregwa nawe baramurera ngo buce bahoraga mu butayu, ariko barirwa n'umukozi w'Imana nibakubwira umukozi w'Imana mwiza, umukozi w'Imana mwiza utagira inenge. Hari abantu muri Bibiliya batagira inenge. Umugabo witwa Samweli wa Ana, umunsi umwe yabwiye Abisirayeli ngo nimushinge, hari icyo mushinga, kandi Samweli yari byose ku Bisirayeli, yari umwami. Icyo gihe ntihabaga abami, habaga abacamanza, yari umucamanza wabo, akaba umuhanuzi wabo, akaba umutambyi wabo. Ni ukuvuga ngo izo ndebe ko ari zitatu nizo Abisirayeli bagaza bagenda bakenera abantu. Ubwo nibwo buyobozi bwose bwabaga muri Isirayeli. Iwe iyo titre niyo yagiraga. Umunsi umwe arababwira ngo nimumbwire ko mwese muzamuza ngo mbacire imanza, ko muzamuza ngo mbarenganure, ko muzamuza ngo mbafashe ufite ikibazo, hari ikintu mumbonaho nk'ikosa runaka. Baramubwira ngo kuri twe wowe wa mugabo we umeze nka marayika, uri marayika, niko tugufashe. Kubera uwo mukozi w'Imana yareze uwo mwana w'umuhungu, ngo buce umuhungu arashaka akora uko arashaka, akora umwamare gushaka, baje mu butayu. Yamavuga ngo shingiye ku minsi ngize mbona abantu bagenda bakanebwa, bagira utya bagahaguruka n'impano zikomeye bwaca bakanebwa, bagahaguruka n'impano zikomeye bwaca bakanebwa, bagahaguruka n'abantu bakaba abantu bagahimbazwa bwaca bakanebwa. Baravuga ngo birashoboka ko naje nonebwa kubera ingane nk'undi Imana, ndashaka gupfa,
namaje mu butayu mbwira Imana ngo Mana meze neza mu mutima, ndumva nko mu ijuru, sinshaka kuba mu isi, none ga reka nje mu ijuru. Yamaje mu butaje gusenga Imana ngo apfe, ave mu mubiri, ntashaka kuba mu isi. Barangize Imana iramubwira, nibwo yaragikora ubukwe, Imana iramubwira ngo genda ubwire umugore wawe, umugore wawe nakwemerera rwose nanjye ndaguhangura ugende, uze hano zo kubwira, uze nguhamagara uze. Aragiye abwiye umugore we, umugore ati yewe, umugore tiyabyumva neza. Undi aramubwira ati nubwo utobyumva ariko nje ukomeze mu mutima, n'ubundi nzogenda ni nkaho ntari hano, kera uko ndi mu ijuru, kera nageze mu ijuru, nariyakirije mu ijuru byararanga, nyemerera umfashe nje mu ijuru. Umugore aramureba abona ko umuntu atakiri kumwe nawe kabisa, nawe kugira ngo nkugore, ariko uwo mugore nawe ni igitangaza. Arambwira ati basi reka basi uzonsigira umwana umwe tuzare, ati cece kuzara ni sawa. Yamaje mu butayu abwira Imana ngo Mana, umugore yanyemereye ariko yasabye ngo musigire umwana, none ga mpeza umwana vuba, musigira umugore, jewe sinkeneye kubana, nkeneye kukwisangira. Imana iramubwira ati rwose ndamuguhaye. Ijambo gisore yavuze, ibyo utagezeho byose ni uburangare n'intege nke zawe hamwe na shitani uzi usapotinga izo ntege nke. Umuhungu aragenda ngo ashike, umudamu barasamye, abarabyaye, ngo agere mu mezi umwana ataramenya se cyane, akiraho, ariko umwana w'umuntu yemwe, uwo muhungu niho wa mbere. Abwiye umugore ati umwana gayaje pangura tahe. Umugore ati uwa kabiri, ihangane sheri, wihangane wa mugabo wanje, waruguru ndi bazavuga sheri, bazavuga ati wa mugabo wanje we, ihangane, wihangane mu by'ukuri, ihangane. Umwe aje mu butayu abwira Imana ati twasezeranye n'umugore ko umwana, none ga umwe Imana iramubwira ngo subirayo, uwo mwana we yagusabye. Imana niyo ya mbere izikorera mu muro icyo tuyibwiye n'amahoro. Aremera aragenda, uwa kabiri abaraje tiyatinze ngo ageranye n'umwana bene aba umushishe mutoya nyine utange kuvuga papa. Umuhungu ati umugore turangizanye, jewe sinkiri hano, naragiye. Akabahungu b'i Kigali naragiye nyemerera, agiye mu butayu ati naje. Imana iramubwira ati bansubireyo mu buvugane bwa nyuma n'umugore akwemerera guhangura uzi. Mwashika abwiye umugore ati noneho gahunda zararangiye, abana Imana arabaduhaye, none gunyemerere singume gutinda hano mu nzira, ndashaka kuzamuka, shaka gutaha. Hari umuririmbyi yavuze ngo tuzotaha, igihe nikigera. Tuzogera gute? Tuzotaha igihe nikigera, singume gutinda mu nzira ntahe. Umuhungu, umugore ati sawa ndakwemerera, dusenge. Bafatana mu ntoki n'abana barasenga, baramuherekeza. Umugore aramuherekeza, uraje ahise, biragenda gute? Umuntu uko azayicwa n'impanuka, umuntu akarwara niyo nzira. Ati nta handi ndaje mu butayu,
ndagenda nishika mu butayu ndyame, hari ukuntu Yesu yambwiye ngo nzosinzira mpite ngenda. Yamamuherekeza n'abana, umwe amufashe umuhetse, undi amufashe mu ntoki, barasezerana ati ndatashe, ndagiye kwa data. Abahungu b'i Kigali ndatashe bye. Baramuherekeza, umugore ati dusenge bwa nyuma, baramusengeye, namugarukiye, ariko ndira mu butayu bwiwe, mwashika arasinzira. Tiyatinze yarasinzire ndiyico, twese ndi tuzaduhwera kurya nyine yatwawe n'udutotsi, ahita agenderamo. Nyuma y'iminsi 3 yari yabwiye abandi bayumva ati nyuma y'iminsi 3 muzoze kundeba, zoba natashe. Baragenda bafata intumbi ye, baraza baravuga ngo dore umugeni udashidikanywaho. Ndagaruka ku ijambo gisore yavuze, urwego utarageraho nta wundi ni wowe byapfiriyeho. Uwo titwavuga ngo tumwigane, twomukuraho iriya somo, twomukura ni serious ku kintu runaka. Ni umugabo w'imaje, ni umuntu warebye arareba, ariko cyane cyane ndashima umugore we n'abo bana bazohorana umugisha uhoraho, kuko uyu muntu ni umuntu koko iki yumvisha ubwami bw'Imana butaha mu mutima. Abwira umugore ati ubwami bw'Imana bwagaje, ubwa hano muri Kongo ndibukira ndimo, ubwa hano muri guverinoma y'ahano ndibukindimo, ubwami bwo mu ijuru buri mu mutima waje. Reka musange vuba ubwami bw'Imana, guverinoma yo mu ijuru, Imana iraganje mu mutima waje. Ibi bindi byose umbabarire simbitindemo, ndagusengera umugisha, ndagusengera abana banje ndabakunda, ariko ibyaha ubu bwami ntibukindyoye kandi bwotuma ngenda nabi. Mbabarira wa mugore wanje mwiza, iyo umuhungu icyo tumwigiraho ni umuntu determine, ni umuntu kandi twese tuzopfa. Umuntu azayicwa na malaria, umuntu azayicwa na gripe, corona yatwaye benshi. Vugira ijambo soza abana bacu. Ijambo ry'Imana nasomye rino jambo ryandeyebwa, byavuze ngo mumbwire icyo nari nkwiye gukora ntakoze. Imana itubabarire. Iri jambo niki nari nkwiye gukora ntakoze. Yavuze, atanga urugero rwiza, asobanura neza. Nafashe ngenda ku butaka bwiza natoranije ko ari bwiza, mbukora neza, mbushiramo ifumbire, ndukuramo urwiri, ndukuramo amabuye, ndurimbura, shiramo insina nziza, ndashiramo ngo buce ngarutse sanga ndi rweza uko rwagombaga kwera. Hari ikindi kintu ndihangana, ngo buce ndagaruka, ndasubira ndukorera neza, ndugushiriza imvura, nkora icyo nagombaga gukora ku rugo rutoke. Ngo ngarutse undi mwaka sinasanga imbuto. Bibiliya iravuga ngo ndavuga ngo uru rutoke cyangwa uyu muzabibu ngiye nari narashize, ni mumbwire icyo nari nkwiye gukora. Iyo urebye, ndagaruka ku ijambo mwene data tubwiye, iyo urebye urabyutsa amahoro, ntibikomoka kuri wowe, bikomoka kuri data wo mu ijuru. Iyo urebye umwaka uratangiye urarangiye, ugira ngo bikomoka kuri nde. Iyo urebye ubonye akazi, hari indirimbo ishari nza numva iririmba cyane. Iyo ndirimbo ngo abandi banyuze bagapfa, ngo
naje nanyuze nkabaho sinzi ngene noyikosora. Gupfa ni gahunda yo kurangiza imirimo, ni gahunda no kuvuga ngo iyo umuntu agiye mu murima agahinga akarangiza zata hari umuntu uzurara mu murima umunsi risha uko uraririmbura mu gihe cyawe, uko uraririmbura cyafite imyaka mike, umunsi warangije ukarangiza indirimbo zose Imana yagushizemo uzotaha. Ijambo rivuga ngo abandi banyuze bagapfa, ni nkaho gupfa ari ukunyagwa n'amayi, si ukunyagwa n'amayi, ni ukurangiza imirimo yawe. Iyo umuntu arangije imirimo ye arataha. Haleluya, niko bimeze. Nurangiza imirimo yawe, nubona urangije imirimo yawe, iyo ubonye umwaka urarangiye uri amahoro, utari mu bitaro, utamanitse amaguru, utagize gute na gute, yabivuze neza cyane umukozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo ubona ko ibintu byose Imana yabikoze kuva ku cyambere, wabonye akazi, wabonye ishuri muri Canada, wabonye visa uja muri Amerika, ibi ni bya bindi Imana yabwiye Abisirayeli ngo se nahinze urutoki nduzanira amazi, nakoze bino na bino, ariko ntegereje ngo nabo barakora ibyo bagombaga gukora, ibyo njewe nshaka bagomba gukora, ariko simbibona. Icyo gihe rero biravuga ngo igihe kiraje nzasenya rwa rutoki, bwa burinzi buzavaho, uzagira ibibazo, uzagira ingorane, kuko Imana yagukoreye cyiza, yakoze cyiza kugira ngo nawe uzakore cyiza. Haleluya, Imana yakoze cyiza ku buzima bwawe kugira ngo nawe uzakore cyiza. Imana yarinze ubuzima bwawe kugira igutezemwo ko wera muri kwa kurindwa, muri kwa kakazi, muri bwa buzima iki Imana yagiye igufasha, ukavuga ngo iki ni Imana igikoze, iki ni Imana igikoze, iki ni Imana igikoze, iki ni Imana igikoze, iki ni Imana igikoze. Biriya ibikoze, biriya igambiriye ko nawe ugomba gukora ibindi. Iyo rero ukoze ibinyuranye n'icyo yo yakoze, Bibiliya yavuze ngo izoza ifata imvura. Ifata imvura ni iki? Ni umugisha. Izofunga akazi, uzoba mayibobo hano hanze, uzopfa nabi hano hanze, uzorira amarira hano hanze, uzogira ibyago hano hanze, uzoba mu buzima utishimiye mu buzima bwawe. Hari ushize nabwiraga abavandimwe Burundi, hari amakosa abantu bagira cyane, ugasanga umuntu Imana yamukoreye biriya yaramurinze, yamukoreye ibi. Tuvuge reka mbere kuri Perezida Gatore. Perezida Gatore iyo yibutse Kibungo tukamuzana Kibungo, umunsi yashitse iwaje naramurebye, ikintu cya mbere namurebye gutya nkamubona, namugiriye impuhwe. Nabonaga akazi kari kanze, yakoraga ku kazi kamwe ahantu kuri station, yarajwiga, sinzi nimba baramwibye, nimba yaratanze esanse nabi, ibintu agwa muri manga, arahomba, avuyeyo agiye muri Kenya, arikojeje, yarazengurutse, mbona aragarutse mu buzima busanzwe. Ni umufamiliye, ni umubyara wacu, umwana wa shangazi, ngo murebe, mbona mugirira imbabazi, mugirira ubuntu. Ndavuga ngo uyu mwana nubwo ari umufamiliye, ariko hari umugisha yo nkuraho, mwijiza ndamwira ngo icumba cyawe ngiki uryame, sinzokubaze amazi, sinzokubaze isabune, kandi ibyo birahenda, sinzokubaze gukodesha, sinzokugira gute, uzurya uryame, uje gusirimba ugaruke, nubishobora tujane gusenga, nutabishobora byose ni sawa. Tubana muri ubwo buzima burenze, nimba ari imyaka 5, nimba ari 4, nimba ari ingana
ariko sinagazanye ibara, sinagomba no kuyibara. Gatore uyu munsi wa none, uyu munsi wa none Gatore afite ibibazo bimwanditseho ubutaka. Banze mureke byoba ibyiwe cyangwa bitari ibyiwe. Nimba ari ibyiwe ni sawa, bitari ibyiwe bamugira icyizere. Iyo bakwanditseho ubutaka aba ari ikintu gikomeye. Aho uyu munsi Gatore afite umwana muri Amerika baza bishurira, baza bagaburira, afite umugore muri Amerika. Gatore ameze neza. Icyo nenda kubabwira si Gatore mvuze na Dismas, uyu mvuze na Aimable. Ibi bintu uyu munsi wa none Kristo akoze kino. Simvuze Gatore, mvuze jewe. Simvuze jewe, mvuze nawe. Uyu munsi Imana ikavuga ngo iki kintu nagikoze kugira ngo agire gute. Uyu munsi ndashima Gatore kabisa. Gatore yaracumbikiwe abayumbe bose bavuye i Burundi n'abavuye abayumbe bene abanyina abayumbe. Ikiyumbe cya mbere bari mu ikose yo kujwigira hagomba kubaho. Bazaja kwa Gatore bakarya, bakanywa, bakambara, bakagira gutamahuzu. Bose afite agataye, bose abantu bakinanutse batararya cyane ngo bazamurinda, bose bazabambarana, bakambarana, bakagira icyo ni sawa. Ni ukuvuga ngo Imana yakoze ku buzima, yakoze kino, yarabirangiye. Yagukoreye biriya kugira ngo nawe, yagukoreye byiza kugira ngo nawe umunsi umwe uzakore iki? Uzakore byiza bisanisha. Kakuriya tubwira bisanisha n'uwagukoreye. Icyo ni cy'Imana dushakaho muri Kristo Yesu. Navuze ngo rero umuntu nka kuriya nari mvuze Gatore cyangwa jewe cyangwa Aimable cyangwa Dismas ubunyine afite umwana yabyaye muri Amerika. Ariko mwebwe mwashatse mu gihe cyiza cyane. Umugore muri Amerika, umugore muri Australia nk'uyu wacu. Uyu munsi wa none Dismas akamaje mu Kanyanga, akamajiriya, akora meshe zikaza zigwaha. Dismas akamahinduka ngo yabonye umugore muri Amerika. Imana irabwira ngo dore icyo nakoze kugira ngo ubuzima bwawe bube bwiza. Imvura narakoze, nararinze, narubatse, nakurize ibyonyi, biba byiza ku buzima bwawe. Uyu munsi uratambuka imbere abantu bakavuga ngo byiza cyane, mukozi w'Imana, mukozi w'Imana. Uyu munsi ufite ibyo uvuga mu bantu. Uyu munsi hari igikorwa uvuga kigakunda kubera ko hari icyo Imana yakoze. Hanyuma iravuga ngo kubera iki nagukuye hariya, kubera iki nakoze ibi ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi wowe dore wabaye umusizi, dore wabaye indaya, dore ingene wabaye, usigaye ugenda unywa amatabi, usigaye warabaye nk'umusazi. Noneho rero ngiye gufunga hariya, funge hariya. Wamugishaga wa wundi ngiye gufunga imvura, ngiye gukuraho uruzitiro, abagushakaga kukwica mbareke, ujwigire hanze abazoza bakureba, ugire ubutuna saa sita. Ubundi ubutuna buzabuza umuntu yaryana, ugire inzara ikwice, uburi icyo wambara. Nicyo ngiye gukora. Noneho abantu bakaza munsengere. Ni ukuvuga ngo bya bindi Imana yakoze ku buzima bwawe. Nongere mbabwire, hari ikintu nsangaya cyane abakristo bakoze kandi kitari cyo. Nk'ubu nyine kubera kunanirwa gushaka Imana no gusenga Imana, ugasanga hari igihe umuntu agenda ngo bamusengere. Kuko reka ntange urugero nkanje pasiteri, nka pasiteri njyewe Kato, hari ikosa riba mu bakristo. Amagambo yose mvuze hano y'urukundo
mukagira ngo njewe nkunda nk'uko ndabivuze. Amagambo mvuze ngo hejuru y'ubuhehesi, mukagira ngo ubuhehesi bwashizemo njewe meze nka marayika sinotereta. Niko abakristo niko bahita bagufata. Amagambo yo kwirinda, nimba mvuze topic yo kwirinda, mukagira ngo njewe kwirinda kose nafashe diplome y'ikirenga Imana ntacishije. Amagambo yo kwihangana, mukagira ngo njewe mfite kwihangana nk'ukwa Yesu. Amagambo yo topic yose novuga, pastor yahagaze hano, abakristo bakora amakosa menshi kumuhuza n'ibyo avuze. Mbabwire kubw'ineza yanyu ntiukongere guhuza. Hari ijambo rimwe numvishe umupadiri, nimba ari umupadiri nimba ari umupasiteri, wigeze kuvuga ngo murebe ngo mwumve ibyo mvuga. Uwo muntu yabwiye nuko gusa abantu bagiye babisobanura nabi, ariko iryo jambo ni hishurirwa rikomeye. Kubera iki? Iyo usanze nimba mvuze ijambo ry'urukundo, hanyuma twasohoka hanze, wambwira ati pastor kubitiramo, kakureba kama nkureba nagasuzuguro, abantu batagira ubwenge, batazi gukora, batagira ibitekerezo. Uzamutekereza ko amafaranga yatari gupfa kukweza injiji zitazi gukora, muzamwirirwa gusa kubisirimba. Iryo jambo nkari kubwira amaze kuvuga urukundo hano, nabonye abakristo benshi abakristo murago, nimba mudashatse ngo mushake Imana mu buzima bwanyu, mu pasiteri hano nazi imbere yawe, uzumufata nk'icyapa kikwereka inzira. Nyuma yaho nta handi muhuriye. Iwe nimba avuga urukundo atarufite, nimba avuga akavuga gusambana atari umusambana, ibyo biramureba, turi aribita. Nimba avuga kwirinda atakubwira, ibyo biramureba. Nimba avuga imbabazi atasigira, ibyo biramureba. Tukabifate ngaho nimba avuze imbabazi koko, none umuseho nk'umunyema k'Imana y'inyembabazi. No, uzoba wubeshe cyane. Nabonye abashumba bananiwe bagakorogana mu ngo, bikamenyekana mu bakristo, bikagira ibibazo mu bakristo, barangiza umukristo akakubwira ngo pasiteri wacu umuntu wagaze utwigisha kuriya uyu munsi wa none akaba atanze ikinyuranyo kidahuye n'ibyo yatwigisha. Birashoboka ko nta Mana ibaho. Iyo abakristo bakuze ntibafata pasiteri ngo bamusanishe. Ibyo nimba avuze ikintu adakora biramureba, nimba avuze ikintu abamo biramureba. Nimba mubwiye hejuru yo gutereta nk'abituka, twasohoka gutya nk'amane yandikira abana b'abakobwa ngo duhurire, nyabuna ukazumva nyine afite amagambo yo gutereta. Ibyo ukavuga uyu ni pasiteri wari kutwigisha, tukamurebere hako. Iriya ni ijambo rye, uzomufata nk'icyapa kikuyobora. None usanze icyapa kikuyobora iremera, hanyuma ugasanga cyarakundutse, ngo kwa mubwa ngo yareko sinjye ngo iki cyapa kimeze gutya cyangwa uruhande rumwe cyangwa cyatonze ingesi, uzovuga ngo yayengo no, ntaho bihuriye. Semeni haleluya. Ntaho bihuriye, bizobafasha. Naho musumba naza mukamufata nk'aho tokora ikosa, muzoba mwihemuka, kuko numubona muri rya kosa azokura Imana, yazoshobora gukama ishobora muri wowe. Umve wanze Imana, wanze n'abapasiteri bose, kandi abapasiteri bose siko bameze, abayumbe bose siko bameze. Cyangwa uzana umuyumbe namara gushika yaranebwe, ntakiba muri gahunda yakoze. Hari umuhungu umwe yagaza shamburi, yari uwa mbere, ariko umunsi yakoze igiheko nagaza mbibona, akama tubwira ngo igiheko
kiri hariya ku irembo hariya nkariya twinjire hariya kiri hariya niho kiri. Iyo tubwiye ngo kiririya ku irembo aho twinjiriye aba yanyuze ahantu akaja kugikora agafata agasashe yagaza gufata agasashe agafata amavuta ya glycerine agafata inoti y'ijana agafundura akagashupa ka glycerine agateramo inoti y'ijana ya kera y'icyatsi kibisi icyatsi harimo ikirepi harimo akantu k'akarepi ka jone kameze nk'akariya kakenda yarangiza agafata kakana inoti akayizinga akayishyira mu gakopo ka glycerine agafata inyuzi ni kimwe nyarwanda urudodo rw'umupfuka w'akawunga akarukambira neza yamara agafunga yarangiza akazana isinga agahambira akagenda akasiga nkariya agahisha hariya ku irembo hariya haja ku igaraje agahisaraje tukaza tugasimba ati gihe kandi yagazayire aho naboneye ko yeretswe ni igihe twazaga twamara gushika mama urarwaye aha kandi ikintu kiguteje kiri mu rukweto gikuremo aho ibintu biri kiriya bisobanutse yambuye ikirato se gishyiramo ariko iyo tubwiye ngo kwire yagikose nigikorana noneho rero ugahura n'uwo mwuka umunsi yakoze iryo kosa runaka yarangiza noneho yaturuka ukamuvuga ngo abayumbe bose ukabatuka ututse abayumbe bose buriya ikintu kimwe kizagufasha mu buzima bwawe ntukongere umuntu wese uguhagaze imbere akubwira Imana uzumufata nk'icyapa icyo akubwiye ukinyuze mu bwonko gitekereza uvuge ngo ikavuze ikini kiranyobora mu isi yo mu mwuka yego hanyuma ugira umwete wo gukora kirya nkuko yagikuye hano yagikuye mu ijambo ry'Imana. Igihe cyose ubona ko nta kintu yakubrikoye cyangwa avuze urukundo uraje urushe ntumuruhukiyeho tukongere gutekereza ngo uzomenye ko ari icyapa cyakundutse wowe icyo ushaka gusa nuko ugomba gukomezaho kikurangira kuko niho ubwiye hariya niho ubwiye ni nawe ukeneye iwe Imana imunyujijemo. Satani yagiye akora uburyo butandukanye kandi butangaje bwo kuzana abahanuzi b'ibinyoma abigisha b'ibinyoma bakavuga ibintu badafite mu mutima bakavuga ibintu bitavuye ku Mana hanyuma bahura n'abantu bategereye Imana batashatse Imana batabanye n'Imana abana mugakiza bikabagusha cyane bikabababaza cyane benshi bavuye mu rusengero benshi batuka abakozi b'Imana benshi zarabagoye cyane kubera iki ni cyapa donc ntafite uburyo yotandukanye Imana mureba ngo ese uyu munsi uvuye mu byo kwizera ugize intege nke mu byo kwizera utangiye kwera icyo Imana yakoze ku buzima bwawe ntubireba ureba umukozi utakiba muri connection y'Imana yakwereye imbuto mbi hanyuma Imana ugasa naho ariyo yakoze iryo kosa. Imana ntigira ikosa, Imana ntiyosha gukora abantu bibi ahubwo uzoreba umuntu uguhagaze imbere tukongere kumuhuza nuko ushobora kuvuga ngo no uriya muntu uguhagaze imbere icyo akubwiye uracyumvishe yaguhaye ubwenge kandi gikomeye muri byose n'irya jambo batubwiye ryo gushaka Imana ryo gusenga Imana. Icyo gihe urakeneye kugira ngo umuntu wese uguhagaze imbere umusome umunyuze mu kayungiro umunyuzemo nurangiza kumucecura uzokumva icyo aguhaye ko cyaki ubuzima bwawe ucyakire n'ubugingo bwawe ucyakire hanyuma ubuzima bwawe buzabaho neza. Ariko igihe cyose kuko twakira abavuga butumwa benshi
hano twakira abavuga ubutumwa benshi cyane. Hari abantu batakije mu rusengero kubera ko hari gikomere. Kandi kutajya mu rusengero hari inyigisho, hari imfashanyigisho, hari ijambo rivuye ku Mana. Imana itugabure. Nkunda umukozi w'Imana tumuhuriyeho na Gatore, ndamukunda cyane, Zigira inshuti. Yatubwiye ijambo rivuga ngo Imana ibera hose cyane, kandi yarivugiye hano mu kabiri. Imana ibera hose cyane, ariko hari ahantu yavuze ngo imbere y'Imana ni he. Nushingira ku ntege nke z'umuntu runaka akagukura imbere y'Imana, uzobugize ingorane zitazokizwa n'amafaranga. Ushingiye ku muntu uguhagaze imbere agatuma uzinukwa kuba imbere y'Imana, uzobarabaye umwana biguturutseho bibabaje. Ahubwo umuntu wese uguhagaze imbere, ntukite ku ngeso ze, ntukite ku byo avuga, ntukite ku mikorere yo hanze. Uzoze wakira ijambo akubwiye ngo se kiri ijambo dusome. Umuntu yahinze uruzabibu arukorera byose ategerejemo, iryo ni ijambo avuze. Hanyuma ategerezamo igihe cyo gusarura, abona rweza ibyo atagombaga kwera. Uribaza wowe urabihawe. Hanyuma iri jambo ritwigishije iki? Namara kubisobanura, swate yavuze hejuru y'urukundo, cyangwa hejuru yo kwihangana, cyangwa hejuru y'uko tugomba kuba tumera. Ibyo byose ukumva nta kintu kirimo. Icyo gihe uzibaze ngo ntukarebe intege nkeze, kirazira. Injira mu ijambo ry'Imana. Nimba akubwiye hejuru y'Icyacumi, rwana no kugikiranukamo. Nimba akubwiye hejuru yo kwirinda, rwana no gukiranuka mu kwirinda. Nimba akubwiye ntukongere ubwo atirinda we yabwirije kwirinda, bizakugora. Imana idufashe, Imana idukomeza, Imana iduha imbaraga zo gukora uyu mwaka twinjiyemo. Bana bato, uyu mwaka twinjiyemo, twinjire mu mwaka wo guhindura. Imana yatwoherereje imvura, Imana yatuzitiriye, Imana yaturinze, Imana yaduhaye amahoro. Ibyo byose yabiduhaye ni ukugira ngo natwe twere. Hari ibyo Imana idushakaho, ibyo aba ari byo biba mu mitima yacu, aba ari byo bituraza ku ijoro, aba ari byo dutekereza ku manywa na nijoro. Nitubikora gutyo, Imana icyo yakoze izanezezwa n'icyo natwe twakoze. Ubwami bw'Imana bube mu mitima yacu. Tuzatahe nka wa musore, tuzoje mu ijuru nka wa musore, tuzogende ubwami bw'Imana buri mu mutima waje. Sinokomeza kuba muri ubu bwami busanzwe bw'abantu. Reka ntahe, tuzataha kuko dukwiye, kuko abakiranutsi bazabataha. Icyo gihe nitubikora gutyo, tuzoba twigiriye neza. Imana izatwongeraho. Nimba yaraduhaye amahoro, izaha n'abana bacu. Nimba yaraduhaye amafaranga, izabaheza n'abana, izagenda itwongeraho. Ariko igihe cyose ingeso zawe, ibyo Imana agomba kugukorera, ariko wowe yaje kureba ibyo wakoze bikanyuranya n'ibyo yagukoreye, urahiye ukuri. Nta sengesho rizagufasha, nta sengesho rizagira icyo rikumarira. Gusa uzoba mu kazitiro kavuga ngo iheza ababi n'abeza. Kandi ntukabe muri ako kazitiro, ntukabe muri iyo si iheza ababi n'abeza. Uzobe mwiza ufite ubushobozi bwo kuba mwiza, uzokiranuka ufite ubushobozi bwo gukiranuka, uzokundana ufite ubushobozi bwo gukundana, uzobabarira ufite ubushobozi bwo kubabarira. Byose biva he? Byose biva mu gihe twahisemo neza tugashaka Imana. Icyo gihe byose bizashoboka. Zamura ikiganza cyawe usenge. Mana yo mu ijuru, turi abantu. Haleluya. Mana uguhezagire. Mana we, turi abantu bagira intege nke, turi abantu bananirwa, turi abantu
bagira ibibazo byo kumva. Kenshi tubwirwa ibintu tukabyumva tukabisigaho twabibwiriwe, ariko uyu mwaka Mana, ariko uyu mwaka Mana, uyu mwaka Papa uzatubera umwaka wo guhingirwa, tukabagarirwa, tukagira umugisha w'ibintu byose ibyo wagomba gukora ruya rutoki, hanyuma natwe tukabyara imbuto zikwiriye. Turagushimiye Mana, duhe imbaraga z'uyu mwaka. Amatopiki yose twigishijwe, amatopiki yose twigishijwe, amatopiki yose twigishijwe Mana, uduhe imbaraga, kuko tweze imbuto zitandukanye. Tumaze kuzera tuguma turabivuga, turaguma turigisha, turaguma turasobanura, turaguma uduheza imbaraga. Very Miss Lord. Mana we, kama si wewe Yesu ingekuwa wapi? Kama si wewe Yesu ingekuwa wapi? Reka dukomere Imana amashyi menshi.